mwaje kuzigura mbarabasa nabyo ab'ebyobuhangwa bakwatanise n'ab'ebyokwerinda omu Runtungamo baiguraho ehuriro y'okugarraho ebishara ebyasisirwe abantu omu gombora yitojo omu Runtungamo. Okurugiirira Abraham Atuheire ow'ebyobuhangwa aha disitulikiti ebicweka 50 omuri itojo by'ebishara byasisirwe. Omu Runtungamo disitulikiti eri ahaiguru konka eyitojo nkahata twatukoze erizooba tukaza kushanga twashanga ngu ebisigireho ebigume bisigireho nibyenda kwingana na ebisisirwe, so twareba ngo bigira 5 ari 5 twine kwisha kuno tukayamba abantu kwenda tugarra ebisisikirwe nko mu district baza kukireba pasenti y'ebihuireho ebiri nkara 80 konka abantu bakiri mbe yongera kutaha mu bishara echo kwanza cyabyona nyo kuyanzarwa ubwo mwanya bwona kagutura guri urufunjo erisho mero yo korena kategeme muri na handa ho kureba efunjo byona bakabajara ki nababukura. But of course ko kujuroti abantu buri umwe gumana ateka kafamu na encroachinga na twara ngenda kwebaza ata government kugira ngo yimukire umbintu ebe ubwo nayongera ashobora abonje bwahati kizarukiremo impinduka y'obwire hamwe no kushisha imirimo yakubine kurumbishara encroachment eyibari yombakora nabatere mu fureki nkimanyisa ngo amizi wagigurra gakora ki garwo mwana tugamba environment tugamba n'abantu abarimo hato umuntu orikwenda kutunga ebyenyanja natina hakuza kwihaki amizi encroachment yonyine noreba tutangire no kufuna season zo kuhinduka abantu bakabajya ngo 2015 bafuna injura ubwo mwaka injura yizire 2015 byakoze iki byahwire so twine mpinduka yombwiri. We went to Roho, the town council, we restored 450 hectares. We also restored 700 hectares of the wetland that is in Rufuha. Many people can testify about that, and the wetland has come back. And even we have been able to attract many researchers. Over 7-10 researchers have come because of the restored wetland. Okurugiirira Hardina tumwebaze mukuru w'ebyobuhangwa n'ebyomwitaka omu Runtungamo abantu abatwire nibakoresa ebishara bakaheebwa akaire ko kwihamu ebyabo konka baguma beyitsira amatu. Aba abantu improvement notices tukazibaha zikalastinga 21 days. Expopulation kubaha nature 3 weeks. 3 weeks zikahwa abandi abachachi babe batandikire kwe restore inje. Iwiwo omurirano oshemereye kuba noteka mu mfureze wabo gutemire notekwa kugaruka ukakora ki ukagutaba iwe akuba hatu nkafamu ejuna yaba destroyed icyonchumanyisa ngo enti hati yazaza kuzoka herizitera emisiri y'abantu kandi oshange cyateko mukuraha emisiri y'abantu. Yes, we believe this is a directive ya central government tucangire kibonire konka notice bashemerire kujitwa akire karingwa ketereza yayonja yashobora ngo bakwatanise n'abiyokwerinda oragarike kutaha umukishara neja kutunga ekifubiro nkoko amateka garukuragira. I insist, I say, we are not going to come back to Itojo to have a fourth restoration. You as the owner of the wetland who has done the degradation, please put back, make sure that those drainage channels are covered. Abaibari ahabishara mwena okurgerizo nyowentu ira ntubasasira konka kutandukana kibanza okwa mwenda ntuza kugumizamu ntubakwata ntubateka mbihome. District ya Ntungamo obwahati etsimbira amakanda aha kugarraho ebishara aho kuba n'ububurgo bw'amaizi bukuru omu district kandi no kushyikiriza ekiragiro kya gavumenti ekyo kugarraho ebyobuhangwa. Gashakwa Samuel ahumuza.